mwifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Imitoke Rwanda, mwibana natwe imigano dukora umunsi ku munsi ugaruka ku makuru na documentary haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'andi makuru abagiye ari kugarukaho hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Zimbabwe, perezida w'igihugu cyaho Emmerson Mnangagwa yavuziye imbwirwaruhame amurikiwe itoroshi n'abashinzwe kumurindira umutekano. Perezida w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yavuze imbwirwaruhame amurikiwe itoroshi n'abashinzwe umutekano nyuma y'uko umuriro umuburiyeho ari kugeza ijambo mu nteko nshingamategeko y'igihugu cya Zimbabwe. Ibi byabaye ku wa kabiri tariki ya 28 Ukwakira 2025 ubwo perezida w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yari mu nteko nshingamategeko ari kuvuga imbwirwaruhame yagarukaga uko igihugu gihagaze. Mu minota 10 ya nyuma y'ijambo rya perezida Emmerson Mnangagwa yifashishije itoroshi amurikiwe n'umwe mu bashinzwe kumurindira umutekano nyuma y'uko mu cyumba cy'inteko nshingamategeko y'igihugu cya Zimbabwe hari haje icuraburindi umuriro umaze kubura. Ibinyamakuru by'imbere mu gihugu cya Zimbabwe byatangaje ko umuriro wabanje kubura ugagaruka ndetse abarinda perezida batangira kugira impungenge ku bijyanye n'umutekano wa perezida, batekereza kuba bamusohora byihutirwa mu nteko, gusa biza kurangira perezida akomeje kuvuga ijambo rye amurikiwe n'umwe washinzwe kumurindira umutekano. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza perezida w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ari gusoma akoresheje itoroshi mu gihe abadepite n'abayobozi b'inzego zitandukanye bari bicaye mu mwijima bakurikiye ijambo yabagezagaho. Abari bahari bavuga ko perezida w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yagaragaye afite umujinya, bikaba byagaragaye ubwo yasohokaga mu cyumba cy'inteko. Perezida w'inteko nshingamategeko y'igihugu cya Zimbabwe Jacob Mudenda mu burakari bwinshi nawe yanenze abagaragaye bavuza induru banaseka mu gihe umuriro wari umaze kubura perezida arimo arageza ijambo ku nteko. Uyu perezida w'inteko nshingamategeko y'igihugu cya Zimbabwe yagize ati uwahagaritse amashanyarazi perezida ari kuvuga azicuza ku munsi yavutseho. Perezida w'inteko nshingamategeko y'igihugu cya Zimbabwe kandi yasabye imbabazi perezida w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amusezeranya ko inteko igiye guhita ishakisha wababigizemo uruhare kugira ngo umuriro ubure ari kugeza ijambo ku nteko nshingamategeko. Ibi bikimara kuba hibashijwe uburyo inzu y'inteko nshingamategeko y'igihugu cya Zimbabwe yaba itagira uburyo bukoreshwa bwo kunganira umuriro w'amashanyarazi mu gihe umuriro waba ubuze. Ibi bikimara kuba ibinyamakuru byo muri Zimbabwe birimo News Zimbabwe na Iharare byanditse ko ku itariki 21 Ukwakira 2025 ushinzwe umuriro mu nteko nshingamategeko y'igihugu cya Zimbabwe yari yanditse ibaruwa asaba ko hazakoreshwa imashini itanga umuriro izwi nka generator mu gihe perezida w'igihugu cya Zimbabwe azaba ari kuvuga ijambo. Iyo baruwa yasabaga ko generator izasuzumwa igasuzumirwa ku gihe ikanahabwa lisansi ihagije kugira ngo itazahagarara igihe perezida yaba ari kuvuga ijambo. Ibi si ubwa mbere byabaye mu gihugu cya Zimbabwe ko umuriro ubura mu nteko nshingamategeko, kuko mu gushyingo k'umwaka wa 2024 nabwo byari byabaye umuriro ukaba warabuze ubwo minisitiri w'imari yarimo agaragaza ingengo y'imari y'igihugu cya Zimbabwe. Nibyo rero kamubwira ngo kora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Imitoke Rwanda kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro na documentary tubakorera umunsi ku munsi ugaruka ku makuru ya siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utundi. Kamubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.